wa gatatu yameseye amasogisi hano kuri umusozi, arangije atekeraho agaburiraho umugabo aramusasira. Hano turi ku musaraba kandi mwari muri hano. Haleluya. Twazamutse hano ku musaraba atsindagira. Umukobwa azamukana amashuka na kuvurori, azamukana ibiryo mu gisorori. Iteraniro rirangiye arasasa, arangije gusasa afata ipantaro n'ishati n'inkweto, afata n'igisorori kirimo ibiryo n'amasahani, arambika hariya. Ntabwo nzabyibagirwa. Abwira Imana ati rero wa Mana we, habuze umusore ndongora ngo ndongore, byararangiye. Dore ni hano byabereye, dore ni hano tsindagira we do, dore naho yashashe. Arangije ibintu birakomera, ibintu bimaze gukomera. Umukobwa arasasa, arangije gusasa aratahura ati ngaho mutundi karame ngo nsengera. Ibintu ni bibiri, ni Imana nibitaje ngidongore ni inyice. Muri tarana nkaho ntago muririmba. Imyenda y'umunsi umaze kuburuyiza umubare. Ndi muri ritaraniro, ndi kwirukanga turatashe, amasaha yagiye. Imana yavuganye nanje, irambwira ngo ningubwira ngo ibyo bakoze. No muri uku kwezi kwa kabiri gushize bakoze ibintu, batanze miliyoni n'imitwaro 20 kugira ngo ukunde uzapfa urindagiye burundu. Imana yavuze ngo ntago uzarindagira, bazarindagira utari warindagira. Haleluya. Ngo Yesu akangutse muri ya nyanja yararimo, acaha umadeni garatuza, acaha ibihombo bigira gute biratuza, acaha kudashaka bigira gute biratuza. Usura mukobwa ni mubi. Nabya ngo n'umwana w'ikinyendo yagize agaciro. Impamvu idani iri kuzangeraje icara, impamvu idani iri kudazangeraje, Yesu aracasinziriye mu bwato. Impamvu uri kuraba uri gucuruza bikanga, Yesu aracasinziriye mu bwato. Impamvu uri kuraba nta musore, Yesu aracasinziriye ku itariki 2. Yesu aravuze ngo arakangutse, byose arabihaye gutuza mu izina rya ntabwo muri mu materaniro cyo kibazo cyayo. Abihaye kugira gute? Abihaye kugira gute? Mpamvu rara kudasinziriye nyine na Yesu arasinziriye. Mpamvu uri guhinga ntiweze, Yesu agize gute? Arasinziriye. Mpamvu abana bawe nta bwenge bafite, Yesu arasinziriye. Mpamvu umugabo wawe bari kumutwara ugasigara yakanuye, Yesu arasinziriye. Wa mugore we, impamvu uri utazi gutanga keya, Yesu arasinziriye. Bwira Yesu akwigisha gutanga keya wawe agaruke. Ntabagare we mwige gutanga keya. Tuvuga cyane amen. Mpamvu nyine we password uri kugenda urabivuga, wavana Imana kubwitiza yigaruye umugabo wawe ukana kubibwira uwa murose ngo Imana yambwaga igaruye sheri, kandi uri kubibwira wagize gute. Mwige guceceka, mwige kugira gutarata, mwige guceceka. Tuvuga cyane amen. Hari abanyamakuru bazaga kumviriza ibyo Imana avugana natwe, ariko turiza imbere y'ikirata wibwira ngo Uwiteka mbisha amakuru yanje. Haleluya, haleluya. Ngo Yesu akangutse, acaha inyanja n'umuyaga biratungana. Yesu agira ibyo atunganya mu izina ryande. Umva ku byawe Yesu agira ibyo atunganya. Mu byo bya umva sibe muko hagira ibyo Yesu agira gute? Yesu agira ibyo agira gute? Yesu agira ndebera ukuntu ameze. Yesu agira ibyo agira gute? Uvuga cyane amen. Imana igira ibyo utunganya ugira agaciro. Impamvu nta gaciro rona dufite hari utuye, Yesu arasinziriye. Mpamvu uri kuzana ibirayi bikabora abakiriye, Yesu agize gute? Yesu arasinziriye, mukangure. Nabyuke. Tuvuga cyane amen. Hayiwe. Umva abantu bari gusambana barabacuruzaga bigashira. Abasinzi bagacuruza bakagira gute? Wowe udasinda udasambana bikabura. Impamvu yasagiza gute? Wowe bwira Yesu agira gute? Hari umuntu yarutse kumpamagara ahubwo manza resho. Nesho haje sitari kwa 5. Yaje mu gitondo. Ati kamara mukaze w'Imana ndakomeye. Ati Imana iri gutabara. Ntibyageze gute? Ngo nta mukobwa ugishaka ngo ari gushaka babyariye iwabo. Tuvuga cyane amen.
ndamubaza ngo ninde washatse, ambwira uwa mbere, ambwira uwa kabiri, ambwira uwa gatatu, ati bose twasenganaga nabo. Ndabwira nti reka nkubwire rero, Imana yimukiye kuri abo ngabo n'abandi zabiragaruka. Tuvuga cyane amen. Tubwo Imana yimukiye kuri abo ngabo yabwiye abantu 8. Ndavuga ntaba ngabo 8, ubwo Imana nyine yabavuga. Tuvuga cyane amen. Ndabwira nti rero uwa mbere bitamubwira nti uwa mbere Imana avugane nawe hanaha. Tuvuga cyane amen. Amahoro Uwiteka ahora atanga bikomeze kubana namwe. Je nitwa Depiwa, iyi ni Gonarike TV, ndi umukristo TV ndetse na Mutuyimana official. Turi mu gihugu cy'Ubugande cyangwa se muri Uganda, twatembereye muri rusange, twajyanye n'itsinda ryitwa Abatabazi. Tugiye ahitwa ku Musaraba. Ushobora kuba uhazi cyangwa se utazi ngo ni hehe. Ushobora kwibaza uti habera ibiki, ushobora kwibaza uti niki mugiye kurebayo. Ni mu ntera ndende uturutse ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse n'Ubugande. Birumvikana uba winjira mu gihugu cy'Ubugande, ugakomeza uva ku mupaka wa Cyanika ukaza mu mujyi witwa Kisoro. Urebye neza ni umujyi ujya gutera nk'umujyi wa Ruhengeri cyangwa se wa Musanze mu Rwanda. Nkuko mubibona ubugenda n'ubundi wegera ku gasozi hitwa ku Musaraba. Hari igiti, nanjye kuvuga ni igiti kirekire, ariko ni umusaraba wubatse neza na sima. Urabona ko ari beto rwose, ari umusaraba wubatse neza na beto mu buryo bugezweho cyangwa se mu buryo butuma uzaramba umara igihe kinini. Twaje kwibaza tuti ese kuki uyu musaraba wubatswe hano, wubatswe ryari, wubatswe kubera iki? Ese kuki abantu baje kureba cyangwa se baje kuhasengera? Inkuru irambuye twahageze, twaje kuba tuganira na benshi bagiye batandukanye cyangwa se mbayo bazanaho abagore n'abagabo twari kumwe hano bari banatashe. Nsigaye janye hasigaye bake. Nabandi Imana ntabari umukobwa no natangubitira hehe hano. Arabwiye ati yewe mpanurira umugabo ndagihase. Nashashe umugabo naza ajyame tujyame. Niba atari ibyo Imana inyice. Tuvuga cyane amen. Nabandi mwitarane ku wa gatandatu tuva barantelefone bati baje kumuko. Kuwa mbere ngo dote yabaye, ngo ubukwe burarangiye, ngo n'imodoka zirapakiye, ngo bubarerekeye. Ntago nagiyeyo. Ntago bantumiye. Ntago bantumiye Mana, nta nubwo namenye igihe byagize gute byabereye. Ndi imbere y'Imana n'imbere y'iyi kamera. Imbere y'Imana n'imbere y'iyi kamera ntago nziye byabereye. Ariko igishimishije ni igiki? Ni challenge ni iki? Muri abo bantu 8 bose narindi gusengera bikomeye ndetse bagize n'icasha gikomeye. Imana ikaba yabatabaye n'izina ry'Imana. Ndi kuri uyu musozi. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Ikinyazi ni kimwe nuko Yesu yakoze imirimo n'iki n'ibitanga. Rero nawe waje gusenga wa mubyeyi we, nshimye Imana n'izina ry'Imana. Abantu 8 babonye abagabo. Haleluya. Uyu munsi Yesu akanguke. Narababwiye ngo tuzaja ku Musaraba. Nabangurikiye kuri social media babyumve. Narabandikiye abwiye ngo yaba bari muri Amerika turi kumwe, yaba bari muri Canada turi kumwe, bari he bata turi. Haleluya. Bageze naho bama social media rero bari bambwiye ngo uzagerageze ngo ugure na mega ngo wenda tukorera yifu. Ndababwiye ntabwo byakunda. Timuntu agereze muzambona. Tuvuga cyane amen. Mwe muhumure muzambona. Tuvuga cyane amen. Hari kwereka nkubwire nabangurikiye nababwiye ngo ntiwandike, ntagira wandike icifuzo n'uwantumye namubwiye nta byifuzo dukeneye ishuza. Iyo umuntu adasenga, iyo abantu badasanga bari kurahama mu nyanja, ariko barasenze baranga Uwite ntabwo ibigiri bikureba, tugiye gupfa. Kuki mburara, kuki nambara ubusa, kuki mbwirirwa? Kubera iki? Kubera iki ngira imyaka 40 nta mugabo? Kubera iki nshaka simbyare? Kubera iki mbonabona? Kubera iki? Ngo Yesu abyumvise arakanguka, acaha umuyaga ugira gute? Uratuza. Inyanja nayo iratungana. Haleluya. Muhe ikiganza umuntu mwisharanye mubwire ngo hari ibitunganye mu izina rya Yesu. Imana bamugisha mu izina rya Yesu. Ngapfukama tugira ibyo dutunganya. Abaye byose nyiri ingabo.
uyu ndamusengeye hagira ibitungana ku buzima bwe, uyu nawe ndamusengeye hagira ibitungana, uyu mugabo ndamusengeye nawe hagira ibitungana, uyu ni Ronadi hagira ibitungana, uyu mubyeyi ndamusengeye nawe hagira ibitungana, uyu nawe ndamusengeye nawe hagira ibitungana, uyu nawe ari hano ndamusengeye hagira ibitungana, uyu mukobwa ndamusengeye hagira ibitungana, uyu nawe hagira ibitungana, uyu nawe ndamusengeye hagira ibitungana, heto sikrezomeva nawe hagira ibitungana, uyu nawe ndamusengeye nawe hagira ibitungana, uyu nawe ndamusengeye hagira ibitungana, uyu mubyeyi hagira ibitungana, uyu mukobwa ndamusengeye nawe hagira ibitungana, uyu musore nawe hagira ibitungana, uyu mukobwa nawe hagira ibitungana, uyu mugabo ndamusengeye yakoze urugendo rurerure hagira ibitungana, uyu mukobwa hagira ibitungana, mana ndabasengeye nabo bagira ibitungana, uyu nawe hagira ibitungana, uyu nawe hagira ibitungana, ndatsindagira hagira ibitungana, ndetse no kuri perasidatositekerezofefa no kuri je hagira ibitungana. Dusenge abantu bari kushura meda badukurikiye nabo ibyabo bitungane, abari mu Rwanda bitungane, abari mu Buganda bitungane, abari muri Kenya bitungane, abari mu Burundi bitungane, muri Amerika ndetse n'ahandi, muri Canada, imigabane yose, inshuti zacu zose zitwumva, abumva ikinyarwanda hagira ibitungana mu izina rya Yesu Kristo. Tugukomeye amashyi ko bitunganyije mu izina rya Yesu, amen. Mana bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Kandi byadufashe imbaraga nyinshi, byadufashe urugendo rutoroshye, iminota myinshi uturutse muri uyu mujyi wa Kisoro kugira ngo uzamuke ugere ku musaraba bwite, kuko iyo ugeze ku gasongero aho umusaraba wubatse muri rusange uhita ubona cyangwa se uri mu gihorihori cy'umujyi wa Kisoro hano muri Uganda muri rusange. Nkuko nabivuze ntago ari ibirometero byinshi uvuye ku mupaka wa Cyanika kugira ngo ugere muri uyu mujyi wa Kisoro, ndetse ubone n'ubuzamu kugere kuri uyu musaraba, ariko nkuko byumvikana ntago biba byoroshye kugira ngo ubashe kuba wahagera. Bisaba kugira ngo ube ufite ikikujyanye, ufite intego ikujyanye, nta gucika intege. Nk'abanyamasengesho rero gusenga ushishikaye cyangwa se ushyizeho umwete nibwo amasengesho asubizwa, cyangwa se ntawa werekejeho amaboko yose pfa kuba kitahabanye n'ubushake bw'Imana. Imana igiha umugisha, ari nacyo cyatumye tuza kureba ngo niki cyangwa se ni ibiki bibera hano kuri uyu musozi muri rusange. Mushobora kuba mwarabikurikiranye ahantu henshi hagiye hatandukanye, ariko uyu munsi natwe twiyiziye tuje kureba ngo ni ibiki bihabera. Komeza ubane natwe, ukore subscribe, hanyuma tujye dukomeza kubana gatanu kuri gatanu, inkuru irambuye cyangwa se byinshi bitandukanye tuzajya tugenda tubibagezaho nk'abahibereye mubikurikirana muri wanyu. Wadusabira umugisha biremewe, wadusabira amasengesho cyangwa se nyine ku Mana, Imana ikabana natwe gatanu kuri gatanu. Komeza ubane natwe, hanyuma ibindi Imana iduhana umugisha. Uko nari nabivuze, nyuma y'amateraniro, nyuma y'igitaramo, nyuma y'amasengesho, nyuma y'ibyifuzo by'abantu benshi bagiye batandukanye, tugiye kuganira na bamwe mu bari bagize itsinda ryari ryateraniye hano, by'umwihariko ryaturitse no mu Rwanda. Ndabakiriye, muraho neza? turashima Imana nta kibazo. Amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Murasa neza. Ni Yesu tubikesha. Yose kari inzobe nkabigikara ubwo Oya se. Nawe Yego, abantu babakurikiye hari aho basanzwe babazi, ariko byaba byiza munongeye kwivuga ntacyo bitwaye. Nitwa Mutimana Jean Claude, umukozi w'Imana, umwana w'Imana. Cyo mpa agaciro n'umwana w'Imana kuko abakozi barahembwa bagataha, ariko umwana baramuhemba ndetse n'umugabane bakawumuha. Abadukurikiye nababwiye aho duherereye, turi mu gihugu cy'Ubugande, mu gasongero cyangwa se mu gihorihori, aho tureba umujyi wa Gisoro neza. Turi ku musaraba nkuko babibona, umusaraba uri inyuma yanyu. Uyu munsi kubera iki turi hano byatewe n'iki? Nukuvuga ngo uyu munsi twari dufite ibyifuzo tumaze igihe turimo gusenga. Iyo dusoje ukwezi buri gihe tuba dufite amasengesho asoza ukwezi. Yego. Iyi ni groupe abatabazi. Yego, groupe abatabazi. Ni groupe abatabazi y'abanyamasengesho ikorera mu gihugu cy'u Rwanda. Rero iyi groupe iyo dusoje ukwezi turasenga. Yego. Twagombaga gusenga rero tuba twarasenze itariki 30 n'itariki 1.
bivuze ngo abahari ni abanyarwanda gusa nta groupe yanjye ikubiyemo ibihugu bitatu amaso ku maso. Amaso ku maso. Tuba turi ibihugu bitatu. Tuba dufitemo abanyarwanda, tukaba dufitemo n'abagande, dufitemo n'abanyakenya. Gusa uyu munsi tuza hano nta muntu twazanye, tuhaturutse ariko ubundi tuba tubafitemo, abo nabo tubona n'amaso ku maso. Abo hanze tubona nabo ni benshi. Rero uyu munsi impamvu turi hano, tuba turi muri gahunda yo gusenga no gusengera ibyifuzo byacu kugira ngo Imana isubize ibyo yavuganye natwe, ko yavuganye natwe ibintu byinshi. Uratubwiye uti mu mpera z'ukwezi mugira umwanya w'amasengesho, ariko ntago bisanzwe. Kuki abantu benshi ntago basanzwe bazi neza, wenda ababizi n'ababakurikira cyangwa se n'abandi baherereye mu bice bigiye bitandukanye, ariko hano ni muri Uganda. Kubera iki mwambuka mukavuga muti reka tuze kuri uyu musozi? Ese amateka y'aha hantu y'uyu musaraba ushinze hano nayahe? Tunyuriremo muri make. Nuvuga ngo impamvu twambuka, buri muntu wese bura akora ikintu bitewe n'ico ashaka, hari ikindi yemera guhomba. Tuba twambuka ariko mu Rwanda hatari imisozi. Oya, imisozi irahari ndetse naho gusengera harahari. Nubwo benshi tuvuga ko butayu bufunze, ariko ntago butayu babufunze ngo badufungire n'amashamba y'ingo zacu. Vuze ngo butayu no mu mirima yacu tubufitemo, wapfuka amahano mu butayu. Ariko impamvu twambuka tukava ngo reka turagiye hano ku musaraba, twahaboneye ibintu byinshi cyane. Niba hari ibintu byinshi twagiye gukurikirana, twahaboneye ibintu byinshi, twahaboneye mbese ibintu bikomeye tugomba kuza. Rero mu amateka y'umusaraba nta muntu ujya ku musaraba ngatahe kuko yaje bishoboka. Narimbajije nta mateka yawo yaje gute? Ni ukuvuga ngo uyu musaraba hari abayaza ariko wakongera ukabibutsa. Yego, uyu musaraba ujya kubakwa, ni ukuvuga ngo wubatswe n'abantu baje kuhasengera. Yego, bahageze bahagira ibihe byiza. B'abanyarwanda bahagira ibihe byiza. Baraza bahashira umusaraba, ariko bahasanga undi musaraba wahari wahabaga mbere, habagaho umusaraba w'igiti mu mateka. Bafatanya nabo bagande bahari, bafata umwanzuro wo gushiraho uyu musaraba, bawubushiraho nkuko ubu kano kanya nanjye nagira ibihe byiza hasiga amateka. Urakoze cyane. Duhe na mugenzi wawe tuganire. Uyu munsi kuba waturutse mu Rwanda ukaza gusengera hano, mugenzi wawe abikomojeho, ariko se udukurikiye ntiyavuga ati Imana yo mu Rwanda hari ibyo idashoboye, reka tujye kwiyambaza iyi Bugande? Oya, Imana twese dusenga ku isi yose ni Imana imwe. Ni Imana imwe. Ariko uribuka n'Abisirayeli bafataga urugendo, na Yesu yararufataga. Natwe ibi tubikora ngo gufata urugendo. Unsubije neza cyane rwose. Biza cyane. Wenda byinshi twabikurikiye uko byagenze, n'abadukurikiye babibonye uko byagenze. Reka mbashimire. Urakoze cyane. Murakoze. Abakunzi ba Gonarike TV, abakunzi ba Mutuyimana Official bandi Umukristo TV, reka tubashimire. Turizera ko mwaryohewe uko byagenze urugendo twagize, turizera ko mwarukurikiye. Reka tubifurize amahoro y'Imana, ndetse mukomeze munadusengere ibyo dukora byose tujye tubihererwamo umugisha. Amen. No kumigisha muba mwadusabiye, mukora subscribe, mukora like, niyo migisha Umukristo kuri Mutuyimana Official hose bakora subscribe. Reka mbashimire. Njyewe na Idepiwa, ubundi biganiro byacu tuzajya dukomeza kugenda tubana. Amahoro y'Imana ndetse n'ubuntu bwayitanga bikomeze bibabeho. Hano twari turi ku musaraba hejuru ya Kisoro muri Uganda, reka twerekeze dusubira mu Rwanda. Mukomeze mubane natwe. Amen.